fiti ani asese ni din and your friend saying mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Abrante ma men kan show so wo hwe no wo ho atwam sado system no wa free mu a enya me na de me ba be pe hype enya me na wo de me ba be pe hype what na me ka tro no so ye be ma kote bo to so ye be ma bra na bebu mi din sa Agradaa me ma ye bi program a me ka sofofo asem no obi aba odin ane na abeja ma ho wo de puputu ne fa ho bra ebe ye wo sesi ne wo ba ji wani so wo de me piapia ne fa ho bra wo wo sika wo bo pa ye atwia wo wo sika wo de nkrofo ye adwuma e ye atwia eno na kyase wo sika what na make a chro no awa betina ono obi kasa kyerɛ me yere na obi mu me yere wo re o kyerɛ wo se de anya me kuru afa na me kuru nya na afa na wo a na wo kyerɛ na wo kyerɛ ne so wi nipa nam no no wi nipa nam what do you mean wo de wo your bema bra bebo me din se me ye program no me bo obi din a fa ho be wo so na montage akoa no a wa free system ni mu a o pe me de me akoye age hype no sa hype we me mfa ma no abrante na osofo no a wa free system ni mu a o pe me Agradaa de me abeje hype no hype we me mfa ma no agro no ye yi usi nchen ya no wate asese ye yi wa free mu no wa pe ba bi atena no wa puto no wa kopa duane bi adi because system no social media no so no se wuni akukuduro uni capacity untimi ntena social media no so eti sofo no se ye na si nchen na ye wa free system ni mu no se wo pe me Agradaa de me aba beje hype ya mon kan cha ne se sa hype we me mfa ma no da because this time no me ne wo mo anwosra current e wo mo so wo mo na me mo hype this 2021 it is a wo ye sofo na ho atwam sa do a enya me na wo ba be fa me so e de me aba beje hype because they say no one see bloggers no o ma hype me e de me international enti no oba be fa me nwosra ne so no wa be pe me hype no asanya bebu asim abrante pe ba bi tina ne hype we pa de enya agra me agra me de sa hype we e be ma enra obi a wo share me program wo tender tv bia hu se me kasa general ma me di obi ayire atem ma me bo obi ayire din ma sofo bi yiri din ma ni sofo bi yiri atem everybody know obi o share program ni bia no the program is still there. The program is still there. What you say? Enti no. Obi obeba bontin aba be gina ha betu mfutru agu. Enkrofo ani na Agradaa de me yira tam na Agradaa yem say entokwa si 2019. 2019 tokwa. You do me, I do you. Wo kwa bo pa me be di matem. Ana me so me be kira me bobere. Asem we atwam. Atwam di dada. It is abrante wo ba be pe hype wa this 2021 no wo you know ya de wasi 2019 and don't bring yourself massa don't bring yourself say Agradaa me ba be ma hype me solia no pay ma un se kama Muhammad abaya life wa betu me fo kama nation brother me anya dia sa hype we me de ba be ma sa asofo no dabi hype we pa de ma sa putu nada no bia ni obema sa hype we obia ni obema sa hype we sa ora na watwam sa donor system no wafiri mu akopa ba bi tina na kopa do bi do enya by force search nchi abra beji din o social media no so biem ye yi wasi nchen eti pa ba bi da tina eti sa hype na wo ma ena na konfo ba bi wo ye be ma ne kote ne hwoabo tu abra be bomi din se na Agradaa mon kan kira brantie no se wo ye be ma ne hwoa ne kote bo ne to a wo mra no be bomi din se na
Agradaa. Na ne o cheche na konfo ba bi konfo ba ye doso. Enti so ye bema na ma ye mi program ne ma udin. Na me kama samwa ma sofo nyina na wo de wo na wo so ba ba gye ama wo. Obi anim se me ba ye program nrai ma udin ma uyidin me medi wo yira atem. Asamu atwam 2019. A wo kwa bo pa akọ frefre nkrofo mo bedi matem no. Eno de wo wura firi. Masa wo hwe no atwamu a kokọ sekete ne pensuo binom na pe ba bi tira fa ho matwitwiri bonto fa ho mebon kawa obonto and fa ho mebon kawa aguroi yayi wasi nchan wo saka me chale wate social media aguroi yayi wafrim wo se aka me mpaboa baako masa hype we me fam pe ba bi tira kwa na hype we de unya I'm sorry nkrofo asane sani we aba begu mi phone so ya sani we aba begu mi phone so ade awa kire na wo akukuduro na abeko e wo akukuduro na abeko a bra beko eno so na aju ba betra se na the battle has started in the battle has there wo ye be ma bra na bebo mi din na beko ntokoi wo ye be ma bra na bebo mi din na be kontokwa eyetiatia but anyway anya no nti na me wa say no there is just a flash it's just a flash bi na me dey ba be flash mu na mama abrante na hu se baby a wode boba ne de this time around no sa hype we bi ene wode be ma no so onkonko pe baby ntira no onko pe ne type fo no no onkonko ye sa de no na ye baby anya ye level aduru o social media no so no ye mfa sa hype we ma me ma ne kra nto na dwimu no onko pe nsuo bi num no mpu ne to no mpe baby na ade wo sika fo bi ho ban wo sika wo bopa no watwia wo sika wo bopa na watwia wo de nkrofo ye adwuma no watwia wo di obi ye adwuma atwia ne ka eye simple as ABCD obi ani wa oni wadi achinya say wo sika chen wo obi ani wa odi wadi achinya say uye hiani anase wuni bi ayete ase obi adi atum say you are the billionaire wona aya asofo ni nyina wona wo sika yaje adi asofo ni nyina wona wo so wo ya pompous ai yate ase obi an challenge you obi an ji sa title ni mfi wo nsam na emo no meme Agradaa program meme won say wo bo pa no watwia wo frɛ obi na wo soma no a na ne wo so de be ma no twia woni obi ya adwuma twia ne ka enkwala omo ne wonam no mo men dabio na wo wakwala na ono akwakotena radio so a wo no expose wu no wo Obofour bi afasa fakosa wakwala no so ante na ode wakwala ne kotena ne radio no so na nya bia usuro no meme na wo hu ni sa nwosra wo me so ntu be pa me nwosra hey abrante enwosra kakra na wa me ho no me fa me ma wo ma me no mo nwosra no o be ka me ntia na enya ni kunu afene me na me kunu de obeda ne na afene wo papa me kunu de obeye dan ene na fe aba be ye wo me de me kunu de onwi nipa na mo uchana na uchana so wi nipa na mo ucha me kunu a na wo chen ne se wudi nipa na mo bampesie ewe eno na wo chen no enti no eno de o ka so nya na fe ne wa ye nyina ye gitum se nya na fe ne oba ne na fe ne ade mi kunu moja yo no wonti bi num bi enti oba ne no oba na fe ne mi kunu onti bi num bi enti no oba dan ane na fa ba be ye wo enti no epupu tukura omo mu piapia wo no ma full stop wo baby a wugina hwa ma full stop awo baby a wugina hwa na menyi nimpo sa ya meme Agradaa asem mpo na wo ka anya me na wo de me because me dia konfo ne ye bebre nti me asem we me ma meje e ma me ho na emom sa ya meme pa asem na wo ka de ya brabonti ne bebo mi din na Agradaa nana Agradaa na me hu sa eye me nana the great Agradaa masem na wo ka because entroya wo betwitwa ye nyina kye se sofo mu a wutwitwa ntro sofo pa wo from say wo ya sofo enra wo bia wo hwe mi program bia hu say Agradaa ma ni di obi ayere atem Agradaa ma mo sofo bia ayiri din
Agradaa mama so phobia di make a fake pastors any fake akonfo any fake malams any asam na abane na me be address e eti sami wie na se sofo bi koje ma ne ho kofa camera si nanim abetena asese wono no ne me start ya masa yan start abrantie yan start bomidina bra ne yan start bomidi na bra na yan start so what jimi anka betu wani so bomidi na bra na yan start na se ka what jimi a ka betu wani so asia kwa be ka mi enti anya okuna afene me asia na wo yire na afene me mi kunu de anya na afene okura mi kunu enya na fene ukra because onu moja no ontimi numbi eni panam no ontimi nwibi etimi kru de enya na fene se woni obi anya problem 2019 antokwasi ama obi aka de be ya ne nyonko ya na wa ba be gira say anyway didi me if obi gira be bia me tie kama Muhammad life na me sorry ye ne ya send me no ebia kama akwa be ya na adwen se eya recent yi ni ma be di uyire atem me medi uyire atem me mo uyire di etimu di amokra nti when amofra mo se mo ya asofo amon kan krai sofo timi body timi no atwa ntro o kasam obenya sympathy afri nipanim o kasam a obenya sympathy afri nipanim masa me say this time around no hype we me fama wo ti peba bi tina ne free nipa so kono wa me anwe yen ado wo sika obi a challenge wo se wo ni sika obi a ji atum se wo sika ai Mr. Billionaire eja wo machine si ni fia wo di twa sika ya ji atum eti sa wo bopa no a no wa tue o mo ka enye sika ni afa ni prema ani o osofo enye sika ni afa any prema ni sanya obetena okase okonfo baby akwala kitikiti bi a wa mommy din no sa na me so me catch us sa sofo gangster sofo bi no ri ni sofo no koke ni sofo no montage no na mokoka asem we nkire no so nim no fa na foforo no ya na age say this time no be pe hype a me di nanim betwitwi bi mu bi a ebi mu wasia boy daga mi enti era me no de akoso no me bamu a wuntimi nyina aboa wan na anim sai wo no akobo mo pa wan na anim sai enkwase asem o mo ye social media no wan na anim sai eye wo ene akobo mo pa on se nyame aka wo kwa chi ama wa babonti a wo converse ka wonu mu asem aboa wo sika wo bopa no wo twia wo sika wo ye billionaire wo de wo se wiase nyina wo na ye billionaire so enkrofo edi wachi kom de wo mo enya wani wu enya wo fele se wan kasa wo camera man ya be gina bonten expose you say 1 year 3 months nie untua ne ka 1 year 3 months nie untua ne ka enya wani wu eno de wo nkosha na unsolve issue no na nkwala na aka no untuatua mo kana wunye free adi video si wani mu ba bete wo ne se konfo ba. Hey, brabiam na bebo mi din Agradaa. Na yan start. Wo sika atua wo kwala aka. Wo sika wo de obi ye adwuma atua ne ka. Wo sika ma wo kwala amen. Wo sika wo bopa atua. Asia wo afa ne wan. Aba be gira no wanu nsuo be gira say e na konfu ba bi na wo mu me yire e na wo de me yire na me yire wo bu yire ye queen. We Jimmy for my water. Walk of friend wo yiri we ya tepra we wo friend queen. No aba be jira ba ya konfu baby. Me se me nyanye ma me hu. Eti bra na be bɔ me din Agradaa na yen hyase. Dabio, na wo bra be kam yentie Adam ne Hawa. Minu mienu ye Adam ne Hawa. Wo sa asofo no. Minu mienu ye Adam ane Hawa. Na aduaba no Yesu Kristo abepie aduaba ne so a wo ba ya wo se ye oba no a minu mienu Adam ne Hawa wo sofo na me ka wa asem no wo mo mi din ti bi so mi mo din bra na bra bebo mi din Adam ne Hawa ene ye nyina ya bone
Adam ne Hawa ya ye boni o na fe Yesu Kristo pie ba ya na wudi mirika nkope baabi nte ye nyina na ye boye din azan asofo ye ka konfo asem ye ka azan asofo asem ye nyina Adam ne Hawa a wasu mi pe baabi ne ekotete Yesu Kristo eba ya deja abeda abonten a wasi ye kope baabi ne kata ye deja soro wo di kan ya tumirika ba abonten se ye oba no oba ben hey oba ben na ya waje se wutu mirika ba be kase oba no na me ba be yedi ani ame so be ba be ka kire Yesu Kristo se eye be ma no a eye be ade Adam ne Hawa ani yen sama beto social media na manfo ogbo ho and fake pastors yenya ka fake pastors ya indirect no na yenya be si so yenya ka konfo a indirect no na yenya be si Agradaa so ani me no mi anu nyina Adam ne Hawa yedi yakodi aduaba esese yedi papa Adam ne Hawa yakodi aduaba esese yedi what you say what say enka wu momu no say enka wu momu no like yedi neja yankata yedeja so ye Adam ne Hawa ye Agradaa ne osofo yi Adam ne Hawa yedi aduaba ye kope baabi ne yamfa ye ho nkotete naja Yesu Kristo eba wa behu ye afa dia wu momu na wo ye be ma no ba ya wo say ya Adam ya Hawa wo be ma yi ba ya wo say ya Hawa ami no mi anu nyina Adam ne Hawa yakopa ba bi atale aya mpese eja Yesu Kristo be che yen wo ba ya be yegu Hawa so na ya wa je so be yegu Hawa so no na Hawa no obeka no ana Hawa so say eye be ma no wa eti abrante ma wusi ankrofo bi frefre be anya ntokwa na me bae we anya ntokwa enti no hype we de me mfama wo pe ba bi tina ma we kra me yese na Agradaa ne asomasi dabi hype we de dabi me mfama enti no mo aya mo adwe se bia me de hype ne ba be ma ayi Adam naja oh mama frefre me we nya ntokwa just ayi mama frefre me na nya ntokwa enti no the main issue ntia me ba and let's go straight to the issue eti mo aya mo adwen say me ba be ma Adam hype na me ne hype abenya beef ne me ne Adam na Hawa de me ya de ne Adam kokko Adam ne Hawa ya born ntia na ya ebre me ya de na Hawa de me kwakoma Adam hype ama Adam ne Hawa abenya beef da be beef we de ensem fata sa beef we ya sofo de ba be pei eye Adam ne Hawa beef eti sa Adam ne Hawa beef we da be we de Hawa mama me nsaso me ne Adam enko Adam da be Adam sa wunnim na obebo Hawa din wunnim na obebo Hawa din dia ane Hawa be hu sa opesa one ne enya beef enti no sa won pesa woni Hawa ebenya beef dia ene tra oba bi na me tram ba bi me dwe me ho tra oba bi video na wo ye bae na hu muaye na me dia bada wi enti no ye mienu no eye Adam ene Hawa se Ghana for mama ye din Agradaa ye Hawa ana sofo ne ya Adam enti Adam ne Hawa yakodi aduaba bo ne ensese ye di enti ensese ye be yigu Hawa so enti sa mo ka Hawa de a na mo aka Adam de. Let me go straight to the point. I'm say mahusa Nana Brown. Waba life ba kumienu bi. Wone ye nua ba osofo maame pep donko. Na yakasa wo back door bebre. Unpredictable among crowd you me witness. Because se nyankopon adom. Me de wiase no kra ba akopɛ. No kra ba akopɛ. Se nyankopon adom. Enam black Jesus so. Yes, sister, shine your eyes.
any Amankrado, any prince, Sabi Wiase, and yet Debiana cho, na when you went to qua, Obia won't to qua. A peja was social media, Agradaa or for Mammy Pep Donkoso. I didn't know yen to qua be ana, a year or so for Mammy Pep Donko, and then Nana Brown. I was and Toquano. And a linky ya may be back Nana Brown, mammy. Nana Brown, and none of pay mammy me quadruma. Ya sending link be at ya breme. Nana, Messrau, baby and Toquane Drubiano, Chasso. Mem become a dick kind of wakasa. Me dick kind of wakasa say. Mem person me who say when it's of mammy pep donko air cubium. Says of mammy pep donko babon say crown or bedi watamwa. She me crampo a yami mame no. Atem didi e be pa na anko so. Ba me take decision say, wo my way, me ne nkontokwa biom. Ama me ne wakasa mama wa mame assurance say wo ne nkontokwa biom. Eti na fa ne se pep don ko yo mame. Eti so mame be ye wo ne wa mu a. Na ya den. Because me crampo na mame ne me no. Edu ba bi no ya me amenkasa. Menkasa ena so mredue muka say asomrofi adwo amakraman enya baby da oh enti baby a okeka kono twaso kinsin pepra na oba wa bra bom a woni ne koka motam bom no ono na ama nne wasan akonyane woni osofo ma me pep donko entokwa eye kinsin pepra ana akonyane woni osofo ma me pep donko entokwa because kinsin pepra na according to wono woso obehye wachia no opia wa no opia no enne otewa wa manafa ne nwadi o santo kwa na woni osofo ma me pep donko ekono eye no efa so bia ni so sawo wa hodi bi so ni obi be kontokwa fako kinse pepra so because kinse pepra ana ama ne woni osofo ma me pep donko kontokwa san sole nansai wa wujidi sama mi woti ni baby oba ne life a wo modin sanya kinsini pepra ana like obeki kan wonsam ama wo so ba bontin be kire mu ensem say kinsini pepra ana so mi nkodi osofo ma me pep don kwatam a wo ba ya no wa me mo pep don kodi a enkoti wo ba wo ba ya na wo kire wo nsem no ana wo bebe odidin ana akwoti afaso enti no relax it. Na sanya bibia ni a amankrado ne me akasa se watufu bebre nti na me fa phone frɛ wo no because me de me no me kasa ba akopa maka mawie wonya akwala ana sabi ma betufu obedwama na ma be frofo so da bia say anase eti sa wo hwe na wo choice na ya wo life so ne pep don ko be ko a me de wo ko tokwa emomidi wom sa wo fu say afutuo na ye de ma wo no se wo ntie na oni osofo ma me pep don kontokwa no untwa so na da bia wo ne ma me ne be ko a me de o ko ntokwa mummo mi di Agradaa wo ntokwa ni mu because me makacha black Jesus makacha prince shine your eyes amankrado say me pep don ko obeya me amade a chekra me Agradaa me respond to her that because ena bibi so ena ma me ni konya ntokwa ena me ye nipa bia ade bia aba metenase na madi asem wo makoma mu ne mabisa se ade wei eba ne sai na wei koba ne sai ena ye den na wei be ye sei ane na nyame adom amankrado nti ene black Jesus ene prince no kokosa empire for ne ade na nsa ye ne kama Muhammad nation family for solve issues ye ne obi any problem anyame adom asomro fie adwo amobia di ni le mu amane me tira me TV so kwa na me bo pep don kodi a me like me ni ya obia wo me mu ana ono so ya ni video a me hu se wa ba be di matam ana me hu se wo Nana Brown so ma me ya be di watam until say eya ayi bodan focus peprai awo woni ni mienu ntia nana woni ne ku kinsi pepra no a wono no di wa ba betu amane mu we jai kinsi pepra ana pep don ko na wo kofi woni ne koko pep don ko tokwa woni ne koko e fa so be na benya fi tokwa we mu e fa so be ne awuye o ma kinsi pepra da wa osrew because wona akọ friend ne ka kire ne se wa wo foforo
Wa fufro enti wo mpese odi watem ena nekisi pepraba be piaw ena wa twe ne ho ena wa set confusion ena pep so for mama pep don kono a say yes problem bia ni obi antama obi me first me monidi so na me boni dia na me boni di wa adwempa ne asempa so wa say ho na yes ma say yasumdua ba ama obia ti ni baby obia di ni lem no also ama kinsi pepra be pia ma wo sa ne pep don kwakonya ntokwa amanka de so ne wakasa media men so makabi a kira o yesi wakabi ya me wonya akwala na ma be kira o tenchena chia de yesa wo ye e ma wo life no, you have your choice. Mimi ti wei entokwa bitimi banya me ntokwa but bitimi koje ko ni abedi matem but ebi mutimi kira so mo kra de atem didie ne kra de yenyi o mu mfrim enti sene no wakwa woni o kinsi pepra sam waba ma ba bon tia ba be defend wo enti no me be defend wo no there is no need saka wo kwa be kasampo because en track kinsi pepra twato wo so no me ami ba bon ti be defend wo na brown asen sam na kinsi pepra ka no eyentro enti afa wo tu mirika ba life abaye den obi a memi woni sa wa wo foforo woni mfe woni ahode ade ba be kasa ana me ami tisi mu. That day, Kwanama promising penny for bini bloggers for be some in my life be by me would ya kiss a pepra. I be candia to na brown so pet and I be to see when I'm about life. And to where when ya be about town or for my pep donko and also talk quick and also me go to a draw. San some who can you know how I want say. A bini so for idia making and to qua a sea or be a candy be obia and to qua. Eba obia ka de be yo obia enti won't be mama ka say woni osofo mama pep don kwanya ntokwa e na obeka we kire a wonti e no sa ko repeat the back abeka che ni say wo ka we kire me wo ka enti den e na wo so na de na wo so ka kire mama no e ya ntokwa aba asi obia ka de be ya ne nyonko ya atwam e ya past tense. Let's move forward na ya first mudue e move forward enti me de me mama yes ade we wo back door because back door no maka yentie enu ti na me ba be kwa adwuman maba life na me kasa de ato wa ma wiase nyina ate ase same de sameka na se wuntie me dia me dia wo kokon ntokwa mo bia mo me di won ntokwa ni mu. Nobody should mention my name our social media fight no so because pep donko menini ni asem menini ni problem because of black Jesus inti menini ni problem what must say enti asumdue na meme makwa pedi ato ho no ada na wo ma meneme won hwe asumdue na ma pedi ato ho no na obi a wawo foforo na wonye di na won tena senti sa pep donko abeyew ba ko mienu na wan fi no a maame no ba obesa be obiem obi ene na kama Muhammad e ka kire me no Agradaa even from penifo so e be se hin obi anim sa Agradaa wani yaden obi anim say Agradaa ye nipa nani ayaden enti anya ade a obi be ye wade ne wan fi na e be ka sa Agradaa asuro no kama Muhammad wabeka it's true and obi anim say na brown nye obi a sabi ade no kra no wonye bata sumdue ne ye hwehwe and now I'm a kinsi pepra fan who adi. Kwa siampeni na bodam for the tough war, ne won kan kai kwa siampeni no. One man fan who adi, and what divert attention and one unim ayi, also for my pep don comum, ababenyan tokwa. Nana. One ma kinsi pepra fan who adi, and I want a pep don comum ababenyan tokwa, pep don tokwa one ne kono, and for so ben abenya fisa tokwa wemu. Because me uma meneme. And I mean, so I am telling you point blank, say, pep, also for my pep donko, minini ni asem. Minini ni problem. And I mean, person by ya dear no big and chaya. Send your first one, I'm ya, moko ya, drew baby, and a pep donko, ya na jane say, Nana Brown, my many Agradaa, it's Agradaa, crown and send Nana Brownchi, as a sabbing in another me too muffle. Some moon trassel. And one tea. It's a Miss Rao. Nana Brown me power chow. Baby, I walk duru no chaso.
Ubeba wo life wa. Nipa me, o mame, me ni problem no. So wo ne kwa konto kwa. Not just the good relationship na da ho no. Who say relationship no? Who say relationship no? Eti adan na unsha na mo wa ye to so begin ya do ho kobo kinse pepra. Me catch us na na bra me ba na wo. Kinse pepra na wo ne wo akobo no a wo frɛ wo phone so. A wo ka man ka do ho nsam kyerɛ wo no. Kinse pepra no. Cho ho free ne ho. Me catch now direct. Because someone kinse pepra ba to afa man kra do ho de kyerɛ wo na bra. A wo frɛ me na wo narrate eniama kinse pepra ka about a man kra do no. Me catch now direct say nana forget about kinse pepra. Na ya ni a man kra do ye leave. Because all my me na me ni a man kra do ye fine. Na me ni kinse pepra nya fine. E si den na wo ni kinse pepra e kwa ye fine. Eti nipa na memene ne ya fine no brasa camp ho na ye nyina ye live asumdue mu baby ayi akokọ nam no e ho na ne badi na chi eti ene no me ma wati asese osofo ma me pep donko sa kokonsa empire fo no sa woni omu wo ntokwa me ni omu ni ntokwa me ni omu ni problem because emre bi a twam no na nipa bi hu so omu ye matamfo. But one more no so omo yam adofo dan time no. Omo gu mani mu ase wo social media no. One more so omo yam atamfo no. Omo no mu gina defending me. One more so omo yam atamfo no. Omo no mu gina ye e defending me. E ti se nipa. Ayi sa wo do we. Adi a kire me a. Mimi ntimi na ne machi nkire sa ankrofo no. Me ntimi nani mechi enkyere sa nkrofo ni because edura bra na dofu bi gu manimu ase edura bra ma dofu bi kansamfu gu mi ho edura bra na ma dofu bi pemanim gu ase no sa nkrofo ibra Jesus prince nom wom no mu gira edema me including me nua be ma amankrado enti sene osofo ma me pep don ko ne papa ne bra Jesus a na say black Jesus ma fa black Jesus sa oyemi nua be ma e kire say osof ma me pep don kono minini ni asem etina na brown we a short message mesraw baby aduru no twaso osof ma me pep don ko babon se kura no obedi watam a mesraw fan say e yo ma me fan say wo ma me na Agradaa kura mpo no yedi na tam kura o say nya hwe eti ade na wonsua manamo edru baby na me say me voice out na me nim nipa say me voice out no e fa ho but baby say no adofo ni gu manimu ase adofo ni mom egu manimu ase na atamfo atimi apopa manim gu ase de sankrofo no I love them so much. I love them so much. It's misraw nana menche me kwadwuma and your Sunday will link bi a yeso aba life 1 hour ago enunti ena mama so life enunti ena mama so life matuo nkotwere de twere wo obi a wone ne be kontokwa kokrinse pepraso sa ofu so wawo na wa hoden a go to kinse pepra go and face kinse pepra because wono na wone ne kodi nkomo back door eko sandi videos kwama ya papa owusu bempa e wa breko a me kra no na wa mama ne me kra ma me no wa timi a mama ne na emom no timi ni kinse pepra eko hihye ya ko sandi video kwama ya papa owusu bempa sa o sandi yo wan sandi oni de oluman enka nkyere me etimi nkasa e bia eye true anase enye true entino nana utie mi a mesraw bomoden na ema etuo enkotwere baby a etwere ene message short way ena me de ebae me din ene nana Agradaa mama bai ha ena me de wo ebesi o se course ne na musa ye frafrem sa course ne na musa man kado na frafrem no amai so asizi fire amai asizi fire enti no we de entokwa we de nya de beba so ai me ami nua be ma no ye ntokwa no ema so dabi ye mo bia ema so wa dia se enti mapon amai mapon min kasa biom
is a said there some Agradaa me manager ye ay manager man crado manager aman crado wapo bye bye wapo Fitiani asese ne din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Share na prophet kumichacha me so me hwe.